kuphi nakuphi la ukhona khona nethedeka ngwane uhlale ulinze ulalele nadi tindzaba tinebhawudi news network tidabacetsa tshwala yende sitetfuta bukhoma. Ifike emaphethelweni imidlalo lechaswe ngetimali indvuna yenkundla yasemthonganeni bambethemba Charles Ncumalo ilwandle zonal league kanti lemidlalo beyikatse idlalelwa eMgceve Sports Ground ngelanga langemgcibelo la khona licembu leMatsheni FC kube ngilo leliphakamisa lendzebe kanti ke kulemidlalo bekukadze kunalo lonke ihlobo lemidlalo longalicabanga la khona indvuna yenkundla ibonakele ihlomelisa emacembu lawinile kusukela kunetball kanye nasebholeni letinyawo kanti ke bogogo nabomkhulu nabo bebakhona kulomsebenzi. Machawe Mkhatshwa lo ngumceceshi welicembu leMatsheni FC uyasilandzisa ukuthi ngabe basebenzise buphi ubuciko ukuze ukuthi bayiphakamise lendzebe kanti futhi ke uphindze futhi wabonga nasendvuneni yenkundla ukuthi beyingabachasa ngetimali kulo midlalo. Kati labafana bebathimisele kakhulu abafana ngalendlela labebachima ngayo besichima thine Monday to besichima Monday to Friday then Saturday sihambe siyodlala labafana bebafithi kakhulu bebatimisela ngicabanga ukuthi ngiko lokunye lokusisebente nalokuthi ke ibhola bayithanza sikhathi lesiningi vele basebholeni kuyasisita kakhulu lokho Mr Yende bafana bethu sinabafana labancane labanathako bancane kakhulu thina nje besinabafana labathanza lebhola kakhulu kusisite kakhulu Mr Yende lokho siyabonga. Engabe njengoba indvuna yenkundla sivile ithembisa ukuthi le league itaphindza futhi icale futhi ke ngazo sinayicala itawuphetha seyinezizumbulu lesingetulu kwale lebe nidlalela yini le ningakuthembisa mhlambe ekuthenini ningayidefender lena ndzebe. No sitayidefender Mr Yende kakhulu sitayidefender bafana bangithembisile nanyalo nje thine off season but thina siyachima kusisita kakhulu lokho Mr Yende nasesisebenta kwenda lo msebenzi wethu ube malula kakhulu siyabonga kakhulu nje nakuyo indvuna Nkosi yami lo msebenzi lowendako kulesive sababe nkamane lokusigcina Mr Yende sibonga nje lokuthi labantwana bagcinekile kakhulu abasahlale etitolo nzambama bahamba bayojima babuya bayalala lisuku liphele bachubeke nje impilo ichubeke Mr Yende siyabonga. Kanti ke ngakulokunye indvuna yenkundla ivetile ukuthi lo msebenzi utawuchubeka naseminyakeni netako njengoba kubhekekile ukuthi imali ikhuphuke indvuna ibe seyicela ukuthi emacembu abodzadze kakhulu kathi netball akavele nawo akuze ukuthi kutokhona ukuthi nabo kube khona imidlalo labayentako ngo-20,000 sithe ku-15,000 ku-football 5,000 ku-netball mane ke mangibuka ngiba ngathi amateam e-netball akekho niyabona asathi noma tawuba khona yini kule season le ngoba nanamuhla nje kugcina sekudlala i-knockout kanti phela nawo kebe kuhle lokho sengicabanga ukufika nje kube ne-netball yabogogo mina bogogo ngayibangeta kodlala la ngoba naba bayedala groundini angathi noma singababithani bogogo sibentele yabo imidlalo kungaba kuhle mose ngoba phela bogogo nasemakhaya basapheki niyabona kepha nje siyajabula siyethemba ukuthi mathimu naseminyakeni letako siyabonga kakhulu komiti lebedlalisa lebhola mana ngisalibona lekomiti lami lebedlalisa ibhola sicela kulibonga kakhulu lekomiti lebhola lebedlalisa amagame sikake seva sikunemisindo sikake seva nje konke lokubi lokusijabulisa-ko ke kakhulu lokho uma wenta into lenhle nebantu bakubambisa bakhombisa silento lebayentako bayayithanda kakhulu bayithakasela kakhulu cha siyabonga nje kakhulu bondwandwe siyethemba ukuthi eminyakeni lotako sitawuchubeka siyididaktele imali sicabanga ukuthi ngala ka-football nje sitayingeta khona itawuthi 20,000 emalangeni ye-football kuphela bese-ke sesiphinde siyafaka ngale kulabanye labangafuni udlala siyayifaka nemali ngakhona kulabe netball kepha nje batawusho bona ukuthi bafisa lokwenda le league yabo mangabe basafisa kwenda le league yabo labe netball sitamfaka 10,000 labatamdlaleni siyabonga.
kanti-ke nabogogo nabo abakawuvala umlomo njengoba nabo bangasaleli ngaphandle babe sebayahlomula nabo njengoba induna yenkundla ibamukelise imali yaphindze futhi yabapha nekudla. Etindzabeni te-Neighborhood News Network kubuyachitsa tshwala ngwakayende ngibika ngisemgceve elwandle.